Mbahaye ikaze none kuri Nkunda Media. Ikiri kuva muri kano kanya nta kintu mu myidagaduro nuko kuri wa gatanu RIB yatangaje ko yataye muri yombi uwitwa Prophet Joshua ndetse n'abandi bantu batatu. Kuri wa gatanu nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko tariki ya 14/18 Ukuboza 2025 rwataye muri yombi abantu barimo Prophet Joshua, bakaba bakurikiranwe icyaha cyo gutesha agaciro amafaranga y'u Rwanda ibizi nko kuyagisha. Prophet kandi akurikiranwe icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo we atunze. Bamwe mu bafunganywe rero harimo Mbabazi Winnie, Nigena Deborah, Murekatete Alice ndetse na Mutesi Sare Marinda. RIB mu bihe bitandukanye yigisha abantu ikanaburira abantu kureka ibikorwa bitesha agaciro amafaranga y'u Rwanda, aho wasanga bamwe bayanyanyagiza mu gihe cy'ibirori, abandi nabo ugasanga bayanyanyagiza mu buryo bwo kwerekana ubukungu bwabo, hanyuma bakifata amashusho bakakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Iperereza kuri aba bafashwe rigaragaza ko bagiye bakoresha inoti z'amafaranga y'u Rwanda mu gutaka gato izi twita keke, indabo mu bihe bitandukanye, maze bakabyamamaza ku mbuga nkoranyambaga zabo zirimo TikTok, Instagram na YouTube. Umuntu wese uhamwa n'icyaha cyo kuyagisha agaciro k'ifaranga ry'igihugu ahanwa n'ingingo ya 121 yo mu itegeko nimero 38/2018 ryo kwa 30/8/2018 rigena ibyaha n'ibihano muri rusange. Iri tegeko rero rivuga ko uhamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka umwaka umwe, ariko nta ikitarengeje imyaka 2 n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1, ariko atarenze miliyoni 3. None iki cyaha nanone cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo gihanwa n'ingingo ya 9 yerekeye kurwanya ruswa. Iyo ukekaho iki cyaha agihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cy'imyaka 7 kitarengeje imyaka 10 n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro 3 kugeza kuri inshuro 5 z'agaciro k'umutungo adashobora kugaragaza. Ngaho nguko rero uwo ni Prophet Joshua, kano kanya ari mu maboko ataraye, ari muri RIB nyine birumvikana, ngo dutegereze icyo RIB izagaragaza.